Angge matur semua majang ring semeton istri-istri sane sampun ngaturan ayah inggian susulan rejang renteng kelanturan mungkin jagi ngemargian pilin upacara inggian menika upacara nganyarin rantukan Ratu Prando sampun melinggih ngaturan puja titian unas majang ring semeton prajuru desa prajuru Banjar Serati desa, serati Banjar, titian unas, mangde ngeranjing demen kejeruan, jagi ngemargian pilihan nika ngiringan ide Ratu Niang, rika ring jeruan, suksemo. Angge unian titiang lantur ri sampun puput pilen jagi ngaturan sembah bakti semeton Banjar Sineman taler warga sane ngerahin wengini mangkin ri sampun melibos puput ngaturan sembah bakti malibos jagi kelanturan inggian unen-unen sesolahan sedereng ide susunan napak pertiwi. Malibos, hari sampun puput ngaturan sama bakti, titian unas, inggian kursi malibos mangda kegingsiran. Nika, malibos kegingsiran mangda becik pemargi pilen ide susunan napak pertiwi. Selanturnya nih, ri sampun semeton ngaturan sembah bakti, malibos sinarangan, titian unas majang ring semeton penyalang sarang semeton rawan titian unas nika ngaturan sembah bakti metiosan nge nenten sinarengan semeton pecalang sarang semeton rawan titian unas malibos ri sampun semeton tiosan warga ngaturan sembah bakti titian unas semeton pecalang sarang sami, semeton rawan sarang sami, titian unas ngaturan sembah bakti ring jeruan dumun, ring sampun puput ring jeruan, wau ring jabo tengah, majang ring linggih ide, tapakan ide Ratu Mas sarang Ratu Gede. Nika uningan titiang majang ring semeton pecalang sarang semeton rawan. Sampun ngindan inggian pemargi malibos ritat kala ide susunan napak pertiwi titian unas majang ring semeton warga sane nonton titian unas mangda trepti niki semeton pecalang jagi ngerincikan utawi nodonan sapa sira sane malibos dados ngeranjing taler sane ten nika titian taler nyobiaha malibos inggian pengabih ide susunan Ratu Mas inggian pengabih ide susunan Ratu Gede nika manten sane dados ngeranjing ring genah wewidangan ide masolah mangda becik trepti rahayu labda karya pemargi karya duweni sareng sami ide susunan jagi napak pertiwi titiang nunas majang ring warga sane nonton mangda trepti nganutin pewarah-pewarah saking panitia saking semeton prajuru saking semeton pecalang saking semeton rawan sane ngwantu semeton pecalang malibos semeton rawan nika titiang nunas ngwantu malibos ngerombo anggih pandah menika dumun presiden unian titiang malibos titiang malih matur dari sampun wenten pemargi pilihan acara niki sampun puput suksema. Cek malibos nika mangda kuningin wenten sampun layar monitor ring jabo sisi majang kangin. Rika sampun dados ngenahan kursi melinggih mangda becik trepti malibos nonton. Kenten malibos semeton sanetan ngerahuin kekayangan nika sampun di share sareng ring panitia
ring dokumentasi sampun nika wenten acara siaran langsung utawi live. Nika nggih tonton ring AP2 ini suang-suang. Nika mangda becik semadon sane nonton. Mangda tenang nonton nika. Enten nggih. Nggih pandha nika uniang titiang dumun suksema. Hah? Apa lagi ya? Panggung Santo. Mau ajak dia. Inggih. Acara piuning titiang majang ring penglingsir griya daler ring dane jero mangku sinareng sami. Duane ngida Ratu Prando sampun mebusano jangkep durus mangkin pekelingan ilen rahina sene mangkin nglantur raris ngestawayang minekadi pengelukatan Banten. Inggih durus. Cek muali titiang nyelanggalah niki inggian matur majang ring semeton lanang Banjar Wanasari Baleran inggian pemargi pekemitan ngawit mangkin dadosna sekadi sane sampun sobehan titiang niki pemargi nganyarin ngawit mangkin saking kaler Wanasari Baleran nika janten sampun lanang-lanang lanturan pekemitan. Sampung enden Rahina Benyang ingin nganyarin kaping kalih oleh Hamongan Semeton Wanasari Tengah ngelantur lanang-lanang pekemitan penika. Dalar ngelantur Rahina Sane ungkuran. Nika dosna pemargi ingin ayah-ayahan pekemitan dalar ingin ayah-ayahan ingin semeng aturan sodo dalar ingin ayah-ayahan sane menjaga
utawi piket galah semeng punika nganutin giliran nganyarin ngeten nggih kuningan titiang majeng ring semeton sareng sami mangde kuningin malih titiang negesan wau inggian ayah-ayahan ngawit nganyarin nika nganutin inggian ngayah galah semeng lantur pekemitan nganutin ayah-ayahan nganyarin sekadi mangkin peniki kekawitin saking Wanasari Baleran benjang Wanasari Tengah malih kalih rahina Priukti malih tigang rahina Wanasari Blodan lantur yang pinanggal 18 nganyarin semeng nika Banjar Abyang Lalang nika sami dados polih sampun ngamongin limang Banjar sampun gendang lantur titiang kuningan majeng ring semeton sani nonton malibos ri sampun puput jagi ngaturan sembah bakti utari sampun puput ngaturan sembah bakti titiang nunas kursi-kursi sane wenten ring ajang balegong tala ring setit nika titiang nunas kegingsiran riantukan ide susunan jagi napak pertiwi angge wanda menika demun unian titiang matur susemo titiang lunas kuniang kalau serati ada tangi jebos segini ring ajang Ratu Prabu titiang lunas ring mangku istri kaler ring serati duaning Ratu Prando dalah dene jero mangku sampun puput ngastawayang menekati pengelukatan Banten niki durus margian makin nggih cakur niki pengelukatan Banten Ratu Prando lan pengelukatan Banten Pengisir Griya taler pemangku nggih niki cakur je bos pengelukatan Banten niko cakur nggih cakur niko sene Ratu Prando sareng niko sampun Karis ngelantur margian nggih mangku istri sira patutna ngemargian nika. Nah, ring Suryo Dumun ngelantur Aris ring Dijo jek ngungan salaran nggih. Ring Plinggih sami, ring Pengayangan Ide Betara, ring Gebah, ring Dansil, rauh ring Betaro Nini, rauh ring Pengubengan, rauh ring Pedanan. Nah niku ilian rahino sari mangkin, duaning nganyarin nggih. Duaning dereng mesinep, lados sepilian sami ring Pedanan.
nuanas tirada Lantur atur pining titiang ring pengelisir griya daler dan jermangku duaning ratu prana sampun astawayang menekati penglisan gurus sarangin astawayang menekati penglisan inggian punika bebiak kale dur mengale peraya sidoalit daler peraya sidelu karya ayu Cek. Titiang Nas, ring Ratu Liang, Daler Serati, Pengayah Saudara Sami, Duaning Ratu Prande, Daler dan Jero Mangku, Sampung Puput, Astawayang menekati penjelasan lurus makin margian. Yang pemargi, Riko ring Suryo Dumon ring Suryo Alit ngelantur Aris ring Ayun Widi daler ring Linggih Sami ngelantur ring Pengayangan Ide Betara nggih. Niki ring Jeroan sami nggih, rawuh ring Dansil, rawuh ring Gebah niku pengelisan. Taler ring Pangusaban. Taler ring Pangubangan. Taler memargi ring Pedanan.
Elengan ring Suryo sampun nggih. Titiang wantah mapi tegas kemanten malih niki pemargi pengelesa nike ring Suryo niki ring Suryo alit nggih. Ring Suryo Alit, wau raris ring lilis sami, raris ring penglayangan di Utara, di Utara sami sane mau pukul, waktu raris ring dijebet mungan salaran itu margian deh. Rauhan ring Keselang, rauhan ring Dansil buah sebenarnya dua ini dari mesikap niki. Waktu raris pemargi nike ring Jabur Tengah, rinten Pamusaban, kalau rinten Lumbung, kalau rinten Ratu Mas, Ratu Gede. laris ring pengubangan. Laris ring pedanan nggih. Niko ring lumbung sampun ngaturan salaran riko nggih, sampun wenten riko salaran. Rubiang Titiang Nunas terus sain jebos niko ring lumbung nggih. Angge atur tiga di tiang majang ring tenaga istri Wanasari Baleran di tiang Unas Manolada Raul Pejaru Duaning Pailen sampun memargi di tiang Unas tenaga kirim petang hidung aja bos Duaning Pailen pemargi sampun memargi tenaga istri di tiang Unas Manolada Raul Pejaru Angge suk semua. Urusan ring pedanan, rauhan iko ring Telaga Suci nggih. Kalau tulis sain riko, sampun ninten ngaturan salaran ring Telaga Suci nggih.
Yene sampun penulisan mau margi, lurus margian macet di studio melantur laris pokok nggih. Bosan itu margian tulis soroan. Dia minta tulis soroan ring ayaban 85 lurus margian itu. Elingan pelilin rahino sane makin rauh ring Jawa Tengah nggih, ring Jawa Tengah niku ring Bacarong ini, ring Lumbung gitu kan. Ring pengubangan gitu dan keluaring niku munggah salaran sami. Rauh ring Padanan. Sampun aris kendan, sampun ukur ring Padanan. Lantur aris ring Telago Suci. Dan itu pailen nganyarin rahino sane makin. Mawali atur pining titiang majang ring penglisir griya dalan jero mangku duane sampun mepak pengelukatan sampun memargi daler lis soroan sampun memargi durus makin pekelingan ilen rahino sana makin iyan punika nganyarin antuk bakti upakara Taman Pulau Gembal inggih durus.